abayobozi b'imijyi bashyizwe barimo uwitwa Busimba Rodrigue wagizwe umuyobozi wungirije w'umujyi wa Bunagana, mu gihe Gakomeye Bendera yagizwe umuyobozi wawo ushinzwe iterambere. Muri Uganda ngo habaye operasiyo idasanzwe yo kubohoza umudiplomate w'umunyamisiri wari umaze iminsi yarashimuswe. Ubushinjacyaha rero bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata gufunga Rurangirwa Wilson uzwi nka Sarongo iminsi 30 y'agateganyo. Yes, ibihe byiza kuri mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri Bwiza TV, mukaba mukurikira n'inkuru za bwiza.com umunsi ku wundi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro amakuru agezweho, aho tureba amakuru agezweho haba mu karere, mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi. Ikiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye rero Denis Nsengiyumva ndetse na mugenzi wanjye Rabin mumenyereye. Kuri kamera ndetse na editing hari Bonfils, umukozi wacu mushyashya mukwiriye kuzabona nawe mu minsi iri imbere kuri kamera za Bwiza TV. Yes, reka rero Rabin, nizere ko umeze neza, ariko mbere ko twinjira mu kiganiro. Ya, ndashimira Imana, ndaho ndaramukije abatwumviriza n'abaturaba n'abadukunda n'abadukurikirana. Yes, abatarakora subscribe ubwo rero namwe mwumvireho mukandeho. Tumaze kugira abantu 145 barenga. Turifuza ko uyu mwaka warangira byibuze dufite abantu 150. Mukomeze mubidufashe, ni ibintu byoroshye. No gukanda gusa handitse subscribe, ugakanda no kuri kakazogera aho uhita ubona amakuru yose agiye kuri channel ya Bwiza TV nkuko akimara kugeraho. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu, turi burebe ku ngingo zitandukanye, nkaho M23 yamaze gushyira abayobozi b'imijyi iri kugenzura. Ni muri Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Rubero na Warikare. Muri Kongo kandi ndabona Sami DRC yabonye komanda mushya. Yes, yabonye komanda mushya, no mukoronel uwo bita Tembekire Kukuva. Ako kino kirimi cy'abazuru ubundi bakita mu South Africa byose birumvikana. Kino kirimi ni ikizuru, ni igiki? Hari ibirimi byinshi, si kizuru gusa kivuga muri Afrika y'Epfo. Ibizuru hariyo n'igice kivuga igishangane, hari n'indimi nyinshi, ni nyinshi. Mu Burundi ndabona naho EU cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wongereye ibihano wafatiye igihugu cy'u Burundi guhera muri 2015, wongereye igihe cy'umwaka. Turi burebe se no kubera iki. Muri Mozambique naho ishyamba rikomeze kuba ritari ryeru, imyigaragambyo irakomeje. Ejo cyari icyiciro cya 4 cy'imyigaragambyo, aho bivugwa ko abantu bagera kuri 6 basize ubuzima, abandi bagakomereka. Turi burebe uko byifashe. Muri Kenya naho hari umwambasaderi bivugwa ko rwose atarabanye neza n'abanyakenya. Uyu nawe ngo yamaze kwegura ku nshingano ze. Ni mu gihe muri Uganda ngo habaye operasiyo idasanzwe yo kubohoza umudiplomate w'umunyamisiri wari umaze iminsi yarashimuswe. Akabagande nta nubwo bamenya abo bashimuta bari bo. Umudiplomate w'igihugu koko muramushimuta pe, ni igitangaza. Hanyuma turi burebe na RDC noneho yashinje u Rwanda kuyibuza kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Uwo ni minisitiri w'intebe. Tunibutsa hano ko hari inama nyine iri kubera muri Azerbaijan yiga nyine ku bijyanye no guhangana n'ibi bintu by'imihindagurikire y'ikirere. Kongo rero iti buri Rwanda ari narwo rutuma rwose tudafata ingamba zihamye zo kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Hanyuma Uburusiya bwakomoreye Afurika amadeni agera kuri miliyari 20 z'amadolari. Ni amafaranga menshi. Mu Rwanda rero inkuru turi busome ni imwe yonyine y'umuwo bita Sarongo ufunzwe. Uyu rero yakaba yasabiwe iminsi 30 y'igifungo cyangwa se y'igifungo cy'agateganyo kubera ko ari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Ndumva ari izo nkuru turi bwibandeho.
mbanyuriyemo mu ncamake ubundi tukareba uko ibintu byifashe kuri uyu wa kane tariki 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 turimo turagenda tugana ku mpera zawo. Ya Rabi reka duhere mu Rwanda sibyo? naho hari bike kuko bari babivuze muri isanzure cyane. Ubushinjacyaha rero bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata gufunga Rurangirwa Wilson uzwi nka Sarongo iminsi 30 y'agateganyo kubera ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko bumukurikiranyeho ibyaha 3 birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhimba inyandiko mpimbano n'iyezandonyi. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rurangirwa Wilson ukorera mu karere ka Bugesera avuga ko avura indwara zitandukanye akagenda atanga ibiganiro kuri YouTube avugamo ko afite ububasha bwo kugarura ibintu byibwe bigatuma abantu bamubona bamwizera. Ubahagarariye yavuze ko ayo mashusho atuma abantu bose bamwizera ko ibyo avuga bishoboye bakamugana akabaca amafaranga bizeza ko ibyo bamusaba bizakunda nyamara ntibibe uko yabibabwiye. Yagaragaje ko kuri ubu hamaze kurega abantu bagera ku 13 kandi ko bacyakira ibirego. Abarega barimo Munganyinka Grace wibwe ibyuma byo kubakisha akagana Sarongo ngo abimugarurire amuca 45,000 ariko ntibyagaruka. Habyarimana Donati wibwe mu murima we nawe yaciwe 50,000 ariko ibyo yibwe ntibyagarurwa. Hari kandi uwitwa Nzeyimana Jean Marie Vianney wibwe televiziyo akajya kwa Sarongo ngo ayigaruze bikarangira bitabaye, ndetse na Kwizera wibwe arenga 1,000,000 ahitamo kumwishyura 100,000 ariko birangira ibyo yasezeranyijwe bitabaye nk'abandi n'abandi benshi. Urumva hari abandi benshi. Je nibaza ko icyo ntitwogitinda ko ibirego nimba ivyo byo abo bose bagiye bamwitwarira. Nageze ngo ugiye kuvuga ngo ibyo bapfu biribwa n'abapfumu. ariko nabo bantu nabo nyene mu bisanzwe yego barareze urukiko kandi ruzobatunganiriza. Urabona ko baza barafashe n'uwo bagiriza, ariko nabo no bagiriza nabo muri bo kutitura inzego z'umutekano aho kwitura inzego zabigenewe, aho kwizera umupfumu. Yego, kuko Rurangirwa Wilson yakora iby'ubupfumu kandi yabicisha kuri YouTube bakabibona. Ubwo rero iyo umuntu azize ubugugu bwiwe nicyo nacyo barakwihukira kubera iki barenganye ribu bakitura Rurangirwa Wilson. Ubwo bari bamusubirije n'inzego za RIB ngo bari baza gukora ubucukuzi n'intuzeye. Usibye yuko muri RIB ntiyibaza yuko bana baca amafaranga, mugabo bahisemwe kwicira inzira ya hafi. Sinibaza yuko yego ikosa Rurangirwa Wilson ararifise, yego, kuko urumva n'impapuro zirerekana yuko yakora ibyo adafitiye uburenganzira. Ha ruhande y'icyo noneho yibishije uruyeri kuko urumva yibye amafaranga y'abaturage akoresheje gushukana uruyeri. Ubushinjacyaha buvuga ko amafaranga ngo n'umugabo akura muri ubwo butubuzi ayakoresha mu bikorwa bitandukanye, amaze kubarorwa imitungo itimukanwa itandukanye harimo ibibanza 14 birimo n'ibyubatswe mo inzu zigeretse, hakaba hakiri gukorwa iperereza ngo hamenyekane agaciro k'ubutunzi bwe. Oyo yahiye gushaka kugira yokoke kiramugora. Ariko n'aba bantu bari kurondera ibyabo, abantu 13 hari n'abandi bamaze kurega kandi ngo ibirego biracyaza. Nta muntu n'umwe wigeze ujya munsi y'ibihumbi 45 mbo tumaze kubona hano ba RIB yatugaragarije. Ariko ubona ko kano kazi nubwo ari ubutekamutwe karinjiza kabisa. Umugabo ngo yaragiye kugurira ibibanza 14 ndetse harimo n'ibyubatswemo inzu zigeretse. Yego, ngo si kimwe yaranavyerekana kuri ntuzeye kuri za YouTube. Ukabona yuko ahantu abatari ahantu haba uwo ari we wese. Kumbi ibyo byose biva hehe?
mu mivugo y'abantu usibye yuko tuje muri bivugwa biravugwa ko abantu bakoresha imiti nk'iyo baba bafise ikiringo runaka ivyo bacishije bifise ubwo rero umuti uguheranye ubusarongo none nawe yashiri umuti ushobora kuba umuheranye kuko ntumbwira imyaka yarabikoze ngo ribu yari byumvikana ko ya miti yiwe rero ububasha buba bugenda buyiherana nabyo hakaba hageze ahagwa mu minwe yari noneho ngo ubushinjacyaha bugaragaza ko ibyo bintu byose Sarongo abikora akoresheje ayo mafaranga aba yariganyije akayakoresha nk'amafaranga mazima kandi abizi ko yanduye ubundi se yajyaga kubitsa no mafaranga yagendaga avuga ko yayakuye mu buhe bucuruzi ubwo abazoregera zodanaza kimwe muri iyo mitungo barihe ariko ibyo azosigara navyo kandi bizobura ubu mukanya haraje yaze n'abandi avuga ko bamuhaye miliyoni nka 30 miliyoni na 40 ubwo ribu nayo iraba maso ibikurikirana kuko sinzi niba koko bano bantu n'ubundi nibyo nayo mafaranga ari barayamuhaga bakandikirana ko yabahaye niba yarabahagaritse kuko ibi nabyo imbere y'urukiko hari igihe bagerayo umucamanza akabiteresha agaciro usibye ko mu bihugu nk'iwacu hari icyo twita abido confiance umuntu si ngombwa ngo bafise ibyanditswe ukorana n'umuntu ku munwa gusa nayo aremerwa ayo nayo arashobora kumuhama ubwo rero ubutabera nyine buzakora akazi kabwo ariko Sarongo we rwose ntabwo ibyo ngibyo aregwa bikozwa ahubwo arasaba kurekurwa yahakanye ibyaha aregwa byose avuga ko nta shingiro bifite yavuze ko abamugana ari abantu bari bamuzi bazi ibyo akora uwo ari we n'icyo abamariye ati bareba ubushobozi kuko bahabwa ubuhamya n'uwo nafashije ibyo bandega byo kuri YouTube byaje ejo bundi nsanzwe nkora akazi kanjye kuriganya umuntu numva ari ukumwicaza ukamwigisha kandi abazi iwanjye bose baza bagana ivuriro nta muntu mpamagara ngo azi yavuze ko amafaranga batanga bari ayo gukora isuzuma hanyuma byagaragara ko ari cyo Sarongo ashobora gufasha umuntu akabona guhabwa serivisi ati ngewe rero numva icyo cyaha ntagihanagurwaho yavuze ko hari abantu basigaye bamwiyitirira bakabeshya abantu ndetse ko yanabitangiye ikirego muri RIB bityo akaba asaba ko yahuzwa n'abantu bamureze mu rwego rwo kugenzura niba koko barageze iwe yavuze ko amafaranga yakoresheje ashaka imitungo yayakuye muri Uganda kandi ko afite ikigo cy'ishoramari gikora ibijyanye n'isambusa n'amandazi kandi ko bamwoherereza amafaranga ava muri ibyo bikorwa buri mwaka nimba nyine izo transaction ukuntu zikorwa byose bigaragara iki mitungo icyo cyashobora kukidefanda akagishobora aziregura icy'urupapuro nago guko yakoze ibintu adafitiye impapuro sinzi wokira ahubwo akandi kantu hano yavuze ko abantu bamugana nyine nta n'umwe aba yahamagaye akavuga ko banyura ku bantu batanga ubuhamya bw'uko yafashije ariko we ndabona nta hantu namwe mbona yemera kuko ariko hari uwo yafashije none kwa muganga nimba bifitiye impapuro abamugana nabo bakazana amafaranga buryo ugiye kwivuza kwa muganga ntukire ukagira barayagusubiza ntayo bagusubiza ni ngibyo none nimba yaramuganye muganga agakora ibyiwe hanyuma ntibishoboke sinibaza ko icyo kintu gihava gihinduka icyaha aha arashobora kuba bafata gusha ko arashobora gusha kuko icyo nshaka kubona mbega urupapuro rwo gukora ibyo bintu ararufise tudabora akaba arufise none se hari icyangombwa cy'ubupfumu kiba mu Rwanda ubupfumu mu Rwanda hari aho bwanditse mu mategeko kuvuza imiti kinyarwanda narivuze ngo imiti y'ikirundi reka tubiharire ababishinzwe cyangwa se inkiko ubwo ngubwo mu bushishozi bwabo nyine bazamenya uko bagenza ino dosiye hanyuma rero reka duhite twigira no mu zindi nkuru tukiri ku nkuru wenda yerekeranye n'u Rwanda nuko Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa Turuka uyu ntabwo ari Wagner ni Judith Suminwa yashinje rero u Rwanda kubuza igihugu cyabo kurwanya ihindagurika ry'ikirere ikintu se kinyitambitse ni igiki iyi ni ya ntuza yanjye njya nkoresha nihisha babambuzi
Yes, uyu mugabo rero nako uyu mudamu mumbabarire yabivuze ubwo yari Baku muri Azerbaijan aho yagiye kwitabira inama 29 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango w'abibumbye yiga ku kurwanya imihindagurikire y'ikirere izwi nka COP29. Yagize ati RDC igihugu cyanjye cyahatiwe gushyira igice cy'ingengo y'imari yayo mu ntambara yashojweho mu buryo bw'akarengane n'u Rwanda, twaragombaga kugishyira mu bidukikije. Ubutegetsi rero bwa RDC bumaze igihe kinini bushinja u Rwanda kohereza ingabo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo zifashe umutwe wa M23 ubuye imirwano mu Gushyingo 2021. Bwagaragaje ko intambara y'ingabo za RDC n'umutwe wa M23 yatumye ingengo y'imari igenerwa igisirikare cy'iki gihugu yongerwa ku rugero rwa 300% mu 2022 igera kuri miliyari 1 y'amadolari. Ngo mu ngengo rero y'imari yateguwe na guverinoma ya RDC kuva muri 2024 kugeza 2028 igisirikare n'igipolisi byahariwe mo 20% angana na miliyari 18 z'amadolari. Umubare uri hejuru cyane ugereranyije n'ibihe byashize. Leta y'u Rwanda yagaragaje ko itigeze yohereza ingabo muri iyi ntara kandi ko nabafasha iha umutwe wa M23. Yasobanuye ko ibirego bya leta RDC bidafite ishingiro. Iyo ni leta y'u Rwanda yasobanuye ko ahubwo RDC n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR nyine byakomeje umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nibyo icyo mbona kuri iyo nkuru mbona basigaye baja gufata n'inama zigenewe ibindi bintu atabihuriye n'umutekano bakazihindura inama z'umutekano kuja gushwanirayo baterana amajambo y'ibijanye n'intambara iri mu buseruko bwa Kongo. Icyo ni cyambere cya kabiri naco nibaza ko Suminwa yashatse kuvyitwaza kugira ngo haduke amashirahamwe yobatera inkunga kugira ngo baronka agafaranga. Nico gituma urumva bavuga aterega mu bijanye n'ibidukikije ntihagire ico mutuziga kuko twebwe amahera yose leta ifise yashora mu ntambara. None murabe mwikore ku mufuko mugira ico mudutereye kugira ngo ibijanye n'ihindagurike izi miliyari 18 z'amadolari muri no manda ya Tshisekedi zura zibonute. Nese yandi tukize imisi tuvuga urazi ko chaque operation itwara $40,000. Urumva rero otando zo operation zimaze kuba uziteranije urumva ko no kugura bya bigwanisho wabona na za CH4 niki aya mafaranga ko yadefanda vyoborohera. Je ndabona vyoborohera ku bwanje uretse ko umusaruro siritere ari nire kuko babandanya batsindwa umusubirizo. Urishwase ko aya mafaranga yose azakoreshwa mu gisirikare cyangwa n'ahandi hantu azajya akati azaja mu gisirikare hanyuma ajye mu mifuko hari bindi none yaca hose abwirizwa kurangurura mu mifuko ya bamwe turazi yuko umusirikare wa Kongo yitoga ko adahembwa ko atambara ko atagira izo miliyari 18 rero iyo ziherera ni mu mifuko y'abantu. Okay, tukiri muri Kongo umutwe w'ingabo rero z'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika ishyira amajyepfo zohejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugizwe n'ingabo zavuye mu bihugu bigera kuri 3 wabonye umuyobozi mushya ni Colonel Tembekire Nkukuva wagizwe umuyobozi wa SAMIDRC. Avugwa n'ibiro bishinzwe amakuru rusange by'ingabo za Afurika y'Epfo nk'umusirikare ufite uburambe wari waroherejwe n'ubundi mbere muri iki gihugu. Bakavuga ko ari umuyobozi w'inararibonye wasoje ubutumwa bugiye butandukanye na mbere yaho. Yakiriwe rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no wari usanzwe ayobora uno mutwe ni Major General Nwabisi Diakopu. Yarakuriye SAMIDRC akaba nyine na komanda y'ingabo za Afurika y'Epfo zoherejwe mu butumwa. Aka kanya rero kakoreshejwe mu kumenyesha abashya ibyo itsinda rya Afurika y'Epfo rikora mu nshingano zaryo mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma no mu nkengero zawo muri Sake. Izi ngabo za Afurika y'Epfo mu butumwa bwa SAMIDRC zifatanye n'ingabo zavuye muri Malawi na Tanzania kuva umusirikare wa mbere yahagera muri Mutarama 2024. Ibihugu bitatu rero bya SADC ngo byakoranye na FARDC kugira ngo birukane inyeshyamba za M23 mu misozi ikikije Sake nk'uko inongore bwiza.com ikesha Defense Web ivuga.
ibiro bishinzwe amakuru y'igisirikare cya Afurika y'Epfo biti wumve ati nubwo hari ibibazo byinshi zahuye nabyo ingabo za Repubulika ya Afurika y'Epfo zakoze amaronda akomeye ndetse n'ibikorwa bike zifatanyije na FARDC muri uku gukurikirana. Ikibabaje nuko Repubulika ya Afurika y'Epfo yatakaje bamwe mu ngabo za SANDF, ibi ariko ntibyaca intege izo ngabo zo gukomeza kurwana. Ubu hashize amezi 11 ku murongo kandi abasirikare ba Repubulika ya Afurika y'Epfo baracyagaze mu nshingano zabo. izo nshingano zabo bahagazemwo n'izi ko ari mu nshingano zo kurwana na M23 bakaba nayo ngo bakoze amarondo akomeye cyane. Ico amarondo akomeye jewe ndabazi ko nuko ibifaru byabo vyaturiwe ibindi biratwagwa, abasirikare babo barahatakarira, ntuzeye M23 ibugaranira muri Goma, n'ubu bameze nk'intuze ziri muri kaje zogaraniwe muri kaje. None ibyo bikorwa nimba babishima bobo nta mpamvu twe twobigaya, reka tubareke babandanye babishima, ariko ku bwanje umusaruro ni nkaho ari ntawo. Hanyuma ngo umusanzu wa Afurika y'Epfo muri SAMIDES nyine nk'uko byatangajwe na Perezida Ramaphosa mu mpera z'umwaka ushize ugizwe n'abasirikare 2,900 kubohereza rero ngo bikaba bizatwara miliyari 2 n'ibice 4 y'amarandi n'amafaranga akoreshwa muri Afurika y'Epfo mu gihe cy'amezi 12. Bikaba biteganyijwe ko buno butumwa buzarangira ku itariki 15 z'ukwezi gutaha kwa 12. Nibagire batahe cyangwa bazotashwe, ni kimwe muri ibyo. Batitahanye bashobora no gutahana, cyo nabyo ni ngombwa birazwe. Ati ibi bihugu rero ko ari bitatu byakoranye na FARDC kugira ngo birukane inyeshyamba za M23 mu misozi ikikije Sake. Unese M23 avuye muri Sake byahe barayigabana bafise igice ku gice, ni ukwigamba. Aha tuzaba tureba. Reka tujye rero kuri M23 yamaze gushyiraho abayobozi b'imijyi yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho igenzura. Uyu mutwe rero ukaba umaze imyaka ikabaka 3 ugenzura ibice bitandukanye kuva muri teritwari ya Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Rubero na Warikare. Abayobozi b'imijyi bashyizwe barimo uwitwa Busimba Rodrigue wagizwe umuyobozi wungirije w'umujyi wa Bunagana, mu gihe Gakomeye Bendera yagizwe umuyobozi wawo ushinzwe iterambere. Mu mujyi wa Kiwanja hashyizweho Rukera Bienfait wagizwe umuyobozi wawo wungirije, naho Ndizihiwe Oscar agirwa ushinzwe kuwukemuramo amakimbirane. Mu mujyi wa Rubare Kako Rubengera hashyizweho Zahabu Jose nk'umuyobozi wawo wungirije, mu gihe mu mujyi wa Nyamirima hashyizweho Hitimana Emmanuel nk'umuyobozi wawo, Muhindo Kambesa agirwa wungirije, naho Nshimiyimana Fidel agirwa ushinzwe iterambere. Muri Kibirizi hashyizweho mu mbere Bangayi nk'umuyobozi w'umujyi, Ndyanabanzi Michel agirwa umwungirije, naho Rutwaza Shaban agirwa ushinzwe iterambere. Mu gihe muri Nyanzare hashyizweho Bigirimana Are nk'umuyobozi w'umujyi, Minyaruko Bienvenue agirwa umwungirije, naho Ruyange Aman agirwa ushinzwe iterambere. Ni mu gihe muri Mweso hashyizweho Uwizera Kajibwami nk'umuyobozi w'umujyi, Barume Watemwami agirwa umwungirije, naho Gatanaheri Sekanyana Nzogera agirwa ushinzwe iterambere. Nabo ngabo nabo ngabo, ariko icyo biratwereka yuko M23 nk'uko ibivuga yagije nta bintu byo gusubira inyuma, kuko mu ngwano zose zagiye ziraba uhereye kuri CNDP ukaza kuri M23 ya 2013 nta na rimwe bari bwashireho abayobozi asanga ntihenze. Iki rero kirereka abaturage batuye muri Nord Kivu no mu bice byose bimaze gufatwa na M23 yuko baje M23 ifite gahunda yo kuhaguma. Ubwo icyo basigaje kuduha ni guverineri. Igituma mvuze ngo icyo basigaje kuduha ni guverineri nuko abo bashyizweho basubiye mu gishingo c'abahora bitwa ku ntwara ya Tshisekedi les délégués canke envoyés spéciaux ba guverineri.
byumvikana ngo envoyé spécial des envoyés spéciaux ba guverineri baba baserukira guverineri muri izo site bahawe gutwara byumvikana ko batanga raporo kwa guverineri ubu rero resta savoir mbega bazotanga raporo kwa Kirimwami cyangwa bazotanga raporo kwa byumvikana ngo nibaturonderere guverineri kugira ngo guverineri aboneka yo kugo nuko ni intara y'amajya kivama yago baba bayifite yose nuko umujyi wa Goma baba bawufise aho guverineri yicaye bakamuha raporo ubu ngira bazoba baratanga raporo kwa kumwe atwara AFC ntuzeye Koroneye Nanga niko ndavyibaza jewe mu mwanya batararonka guverineri niko gahunda imeze. Reka rero tujye no mu bindi bihugu, tuvuye muri Kongo reka tujye mu Burundi umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wafashe icyemezo cyo kongeraho igihe cy'umwaka ibihano wafata igihugu cy'u Burundi ndetse na bamwe mu bagize guverinoma mu mwaka wa 2015. Ibihano rero byibasiye abakekwaho kuba baragize uruhare mu kwibasira abigaragambyaga barwanya manda ya gatatu ya Pierre Nkurunziza itaravuzweho rumwe, ndetse urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba rwo rwemeje kwinyuranyije n'itegeko nshinga. Kwishyira hamwe Ligue iteka rero ubu ngo ni ubutumwa bukomeye mbere y'amatora ategerejwe mu mwaka utaha. Akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi katangaje bino bihano kongera ibihano ku itariki 22 Ukwakira, kongera igihe cy'ibihano byafatiwe Burundi ho umwaka kugeza mu Kwakira 2025 umwaka utaha. Iki rero ngo ni kimwe mu byemezo byafashwe kuva mu 2015 hagamijwe gukumira ihonyorwa rikomeje ry'uburenganzira bwa muntu no kutagira amavugurura ya politiki afatika mu gihugu, aho ibihabera bikomeje guhangayikisha nk'uko byatangajwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibihano rero byemejwe bwa mbere 2015 ni uruhererekane rw'ibihano rugamije gusubiza ibibazo by'imiterere ya politiki mu Burundi ngo byatewe na manda ya nyuma itavugwaho rumwe n'uwahoze ari perezida Pierre Nkurunziza nyine. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi rero bukavuga ko ibyo byari binyuranyije n'amahame ya demokarasi. Kuva icyo gihe uyu muryango wakomeje kwamagana ihonyorwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu, gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kudatera imbere muri demokarasi muri iki gihugu. Ingamba zifatika rero zashyizweho zireba cyane cyane abantu n'inzego zifite uruhare mu ihonyorwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu cyangwa ibikorwa bibangamira amahoro n'umutekano. Ibi bihano bikaba birimo gufatira umutungo wabo no kubuzwa gukora ingendo mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu. Ese niyo mpamvu ntajya mbona abayobozi b'Uburundi bajya mu Burayi. Ni bamwe ariko si bose. Na abafatiwe ibihano n'abafatiwe ibihano. Ikindi nuko ivyo bihano birakura ku rutonde rw'amashirahamwe yegamiye Nations Unies, ishirahamwe ryitwa CNDH ni ishirahamwe rya leta rigejwe kurengera uburenganzira bwa muntu. Rero ayo mashirahamwe bari n'ukuntu bayaplasa mu mashirahamwe atwagwa donc agenzurwa na Nations Unies bivanye nuko aba yarifashe nuko aba yaraharaniye agateka kazi na muntu. Iryo shirahamwe CNDH rero baheruka kurikura ku rutonde bita ngo n'urutonde rwa 14. Ni ukuvuga urutonde rwa 14 uba wemerewe guhabwa inkunga na Nations Unies. Rero bararikuyeho kubera ritashoboye guharanira agateka kazi na muntu mu Burundi. No kuvuga ngo ryo rirarebera ibibera hariya ni nkaho riri mu kwaha kwa leta aho gufasha leta aho gukebura leta ahubwo ryo rihari nk'irya sister nk'irifana nk'umufana. Kuri Ligue iteka rero ngo umuryango ni umuryango nawo umaze igihe cyane uharanira uburenganzira bwa muntu. Ibyo bihano ngo birimo ubutumwa n'integuza kuri guverinoma y'u Burundi, aho perezida wayo Ansher niko yagize yego abisesengura agira ati ni ubutumwa bukomeye ko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi ukomeje gukurikiranira hafi ibikorerwa mu Burundi hamwe no kuvugurura manda y'intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye ku Burundi. Nawe baherutse kumuvugururira kandi icyo mbona babigiriye nuko babona ko amatora ya 2025 ariko aba ateguwe mu gipfungu cishi. Urabona nkuba abanyagihugu barashoboye kwiyandikisha ku nguvu niko no bivuga. Rero bavuze bati reka tugumize ijisho ku Burundi turabe ibihabera narirya aya matora ya 2025 nk'amatora ya 2020 yaheze batigeze bemerera icyo twita les observateurs internationaux nkuko byagenze muri Kongo ejo. Bavuga bati twebwe amatora twarayiteguriye, budget y'amatora ivuye mu banyagihugu bacu
nta mpamvu yo kuza kuduhagarara hejuru. mugende hariya. Ya aho rero ni Burundi nuko byifashe. Akandi nokongeraho nako gasa nuko ari akantu gasekeje n'uwitwa Reverien kuri yo secrétaire général du parti CNDD-FDD aho yagiye muri mission muri Gabo ngo guhagarikira amatora y'ibwirizwa shingiro rya Gabo. Urumva rero umuntu atwara umugambwe CNDD-FDD akaca aja guhagararira amatora. Urumva ni ibintu bisa naho bitwengeje. Ibi bihugu byacu vya Afrika biratugoye, baba bakwiye kurungika umuntu uwo muri societe civile n'imiburiburi atahahengamiye. Harya gufata umukuru w'umugambwe Kongo yo nta hantu yohereje guhagarara, ni muri Chad ni he? Sijo no mutrombe pe nyine muri Chad. Kaje barungika bakuru b'imigambwe. Ivyo ni double objectif, no kugira ubwa mbere baje kuraba ibibera mu bindi bihugu, ikindi naco kugira kajya kanote ntikinjire mu mufuka w'abandi kaje mu mufuko w'iwabo. Niko bimeze kabisa. Aha, reka tujye muri Mozambique rero, aho bivugwa ko byibuze abantu 6 bapfuye kuri wa gatatu tariki 13 Ugushyingo 2024 bazize imyigaragambyo yabereye aho bita Nampula ni mu majyaruguru y'igihugu iri. Yes, ibi rero byatangajwe n'umuryango utegamiye kuri leta yemeje ko hanakomeretse abantu 8 bakomerekejwe n'amasasu muri uyu murwa mukuru w'intara. Kuri uwo munsi kandi hari hatangiye ikiciro cya 4 cy'imyigaragambyo yamagana ibyavuye mu matora yahamagajwe na Venancio Mondlane wari kandida perezida watsinzwe mu matora. Iki cyiciro kigomba kumara iminsi 3 i Maputo, umurwa mukuru w'igihugu, ho ibintu ngo bikomeje kutuza. Nubwo uwitwa Nelson w'imyaka 23 we avuga ko RFI ngo yamusanze aho yari ategereje bisi imujyana ku kazi, akavuga ko atari ubushake bwo kutajya kwigaragambya yabuze, ahubwo ngo ni uburyo cyangwa se mwaye. Yavuze ati uyu munsi bamwe bashobora kujya kwigaragambya, ariko twe abari hano dukeneye kubona umugati wo kugaburira imiryango yacu. Ntabwo ndambiye imyigaragambyo, ikindi gihe wenda nzifatanya nabo bizaterwa. Ariko muri Maputo ubuzima bwo muri Maputo nagomba kubwire ko butanye n'ubuzima bwo mu ma province yandasigaye. Nampura kubona baragiye baritavye imyigaragambyo ego kukubera ubuzima bwaho buratandukanye n'ubwo muri Maputo. Muri Maputo babeshejewe na seko na pere z'importation, ibintu biva hanze siritu muri Afrique du Sud. Ubu rero nk'uyi isaha turiko turavugana ugiye mu mastoke yose y'abahindi, kuko nibo bagira ama importation benshi, amastoke yose aragaragara kuko nta mato bigeze bemerera ko yinjira kuva amatora ageze. Abantu baragize ubwoba bwo kuzana, bari babibona yuko hashobora kuba imyigaragambyo. Icya kabiri nuko Venancio Mondlane yavuze yuko babwirizwa kugara imipaka, ngo ariho haca ibidandazwa by'abantu batwara Frelimo, aribo babitungiyemo. Baca biruka kugara rero umupaka uhuza South Africa na ntuze na Mozambique. Nukuvuga igisagara cya Maputo ubu kirimo inzara, kandi iyo nzara noneho yaje kunyura n'ibibazo, kuko nababandi babifise muri stoke, kuko ivyo mvuga ndabifitiye ibihamya. Abo babifise muri stoke nabo kuko babona ataba bazorangura, bashimye kubituza ku rwego rwo hejuru. Ubu mufuka w'umuceri w'ibiro 25 wavuye ku 1,100, 1,200 usimbira ku 1,600 cy'amafaranga y'amametikashi ya Mozambique. Ubu rero inzara iratanguye kubarya. Ni naco gituma bari bagiye yuko ingene babayeho bitandukanye cyane na hariya mu cyaro. Birengagiza yuko nibagira greve, nibagira manifestation, ibintu bizoduka, kandi bwa buryo bwa hahandi bayakura butanongeye, ahubwo banataye n'imyanya, kuko benshi babayeho ubuzima bw'ibipande, icyo twita banyakavyizi buca yo ku munsi. Ubu rero inzara iratanguye kubafata, nico gituma muri Maputo greve jewe ndabagira inama greve boyireka bagafuma baprepara ubundi buryo, iyindi etape canke plan B y'ukwikura ku butegetsi bwa Frelimo, kuko iya greve ntizotoka. Je ndi ngaha nta kintu izatanga. Hano rero abashinzwe umutekano bo bari banje kuburira abantu bigaragambyaga, by'umwihariko ngo kuva ku wa 2 komanda wa polisi wo bita General Bernardinho Rafael yabihanangirije agira ati abapolisi biteguye guhangana n'icyo yavuze ko ari iterabwoba ryo mu mujyi. Ati ntabwo ari imyigaragambyo y'amahoro, ahubwo ni imyigaragambyo ikaze ifite imyumvire yo guhirika ubutegetsi igamije guhungabanya itegeko nshinga rya Mozambique. Imyigaragambyo irahagije, dusubire ku kazi. None wumva ikintu kibabaje, umuntu uri muri abahamagarira kujya mu myigaragambyo ntawe uri mu gihugu. Ari hanze.
aho yihishe rero no Venancio Mondrane Mondlane. we akomeje nyine gukusanya abamushyigikiye kuri Facebook no kuwa gatatu yari kuri Facebook aho yashyize Na ahagaragara YouTube, d'ailleurs. yego amashusho agira ati ntabwo tuzasubira inyuma tutitaye ku magambo y'ubusazi ndetse no kwiheba yavuzwe na komanda mukuru Bernardino Rafael niba abapolisi bashaka gukoresha urugomo twibutse ko abaturage bafite uburenganzira bwo kwirwanaho. Arimo aragomora abaturage kabisa uyu nguyu yibereye mu buhungiro. Hari n'iyindi video nabonye mugabo video iri maske y'abantu bambaye tenue militaire za Mozambique bavuga yuko bashigikiye abanyagihugu kuja mu migumuko mu myigaragambyo ariko uri kuraraba irimwe amahinyu cyane kuko nta sura bigeze bagaragaza nta naho bavuze aho bari. Ico bikora iyi migumuko ya Mozambique izohagarara mugabo turavye ukuntu abanyagihugu bashavuye contre le pouvoir ya Frelimo ikirobere kirashobora kwaduka. Ntabwo bishoboka ko n'abasirikare nk'uko abo bantu babivugaga nubwo tutabyemeza ko byari ishuwa bo bakwivanga n'abaturage bakavuga bati igihe kirageze. Yego barashobora kubivuga kuko nabo bari mu bahanzwe. Iyi ntwaro ya Frelimo ubwa mbere icyambere imaze imyaka myinshi, icya kabiri naco n'abantu bikungahaje ku rwego rwo hejuru abatware muri Frelimo baretse ibikorwa by'iterambere remezo mu gihe Mozambique cyari igihugu gifise rezatu zose zishoboka kugira ngo gitere imbere. Rero ubu urwaruka ruba ruriko rurakura rurabibona, ni nacyo gituma nakubwiye ngo manifestation babafatiye ku nzara kuko babeshejweho n'ama importation zirashobora guhagarara yego ariko ntihabura uzosubirira jakama mu ishamba ko hariho umugambwe witwa Renamo nawo wari ufise ishami rya gisirikare y'ishamba. Renamo yanarwanye na Frelimo igihe kirekire cyane imyaka myinshi kandi baratetemera kabisa. Gusa barashoboye kuyikontena barayidomina kuko abanyagihugu batari Mozambique n'abanyagihugu batari kwishora mu ntambara batari ni ibintu babitinya mugabo buri kuraraba urabona ko hashobora kuja mu bwihevye bakishora kandi igihe igisirikare gikoma induru nk'abanyagihugu polisi gakoma induru nk'abanyagihugu aho urumva yuko bashobora kwishora mu kiroberi kandi bigakomera cyane. Hanyuma muri gihugu cya Kenya rero ambasaderi Meg Whitman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yeguye ku nshingano ze nyuma y'igihe yotswe igitutu n'abanyakenya bamusabaga kubavira mu gihugu. Uyu mudiplomate kandi yeguye nyuma y'icyumweru kimwe Donald Trump yongeye gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umudiplomate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugore usanzwe ngo ari n'umuherwe yari amaze imyaka 2 n'igice ari ambasaderi wa Amerika i Nairobi nyuma yo gusimbura kuri izo nshingano Kyle Makata wari warashyizweho na Trump. Whitman mu itangazo yasohoye kuwa gatatu yemeje ko yeguye ashima ibyo yari amaze kugeraho birimo amasezerano y'ubufatanye Kenya yagiye isinyana na Amerika mu nzego zirimo ubuzima ubucuruzi ndetse n'umutekano. Cyakora yakunze kunengwa n'abanyakenya bamushinja gushyigikira mu bibi Perezida William Ruto ndetse no kuba yararuciye akarumira ku bwicanyi urugomo ndetse no gushimuta byabaye muri Kenya ubwo muri iki gihugu habaga imyigaragambyo mu mezi ashize. Ibi biri mu byatumye rero abanyakenya benshi bamusaba ko yabavira mu gihugu akagenda. Icyambere coco burya ba ambasaderi benshi bakora mu nyungu z'abaperezida baba barabashitseho. Rero tukaba tuzi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hahiti hatwara abademokrate. Abademokrate nabo sesore zome doragere n'abantu b'intambara muri bo. Kandi Kenya William Ruto hari igihe yigeze kuba avuga amajambo akakaye yerekana ko umenga afise esprit revolutionnaire yo kubyura ibihugu nyafrika ngo vyigaranzure agacinyizo k'abazungu. Bijya rero bashobora kubigira ko bakavuga ati uyu muntu reka tumuronderera umuntu azara mucinyiza hasi. Ni naho rero abanyagihugu bashobora kubona batuye umuntu yigeze atworohereza. Kandi nakajya kavuyo ushobora gusanga kari mu mugongo hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko abanyakenya baravuze ko hari ibihugu by'ibihangange biri nyuma y'iriya myigaragambyo nubwo batigeze babivuga mu mazina ariko icyo kintu cyaravuzwe. Dusoza reka tujye i Kampala. Kampala haravugwa rero ngo operasiyo ngo yagenze neza yo gutabara umudiplomate w'umunyamisiri wari umaze ibyumweru yarashimuswe. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ibyaha mu gipolisi witwa Christophe Damurira
yashimye nyine ukuntu nyine inzego z'umutekano zahuje bakabasha kurokora uno mudiplomate, aho yashimye ngo ni joint security teams, ubwo ni amatsinda nyine y'abashinzwe umutekano yari yishyize hamwe ku kuba barakoordinatinze neza igikorwa bakoze cyo gutabara umudiplomate mukuru, ngo muri ano masaha nyine nyuma ya saa sita hari ejo, arangije yongera ati rwose mwaduhesheje ishema nk'igihugu, ashimira abo bashinzwe umutekano. Uyu mudiplomate rero yitwa Ali Mohammed, yari amaze igihe cy'ibyumweru yarashimuswe. Amakuru ya mbere yavuga ko uyu mudiplomate ngo yajyanywe Entebbe cyangwa se yakuruwe Entebbe n'umugore, hanyuma birangira yagiye Entebbe akurikiye umugore, birangira ashimuswe. Ukaba rero yarashimuswe ajyanwa aho bita Buroba. Uno mupolisi rero yemeje ko abagize uruhare muri iryo shimutwa bazashyikirizwa ubutabera, agaragaza ko Uganda yemeje nyine gushimangira umutekano n'ituze imbere nyine mu mipaka yayo. Igipolisi nyine cyangwa se inzego z'umutekano za Uganda biteganyijwe ko ziza gukomeza iperereza kugira ngo haboneke amakuru arambuye kuri iryo shimutwa, ndetse hamenyekanye n'umwirondoro w'ababigizemo uruhare ba nyabo. Abanya-Uganda gushimuta n'ibyabo, wibuke kuri ntuzeye Idi Amin ko bigeze gushimuta indege ikabyara uruhagarara. Ariko ntabwo ari Abagande bari bayishimuse, ariko perezida yari abifisemo uruhara, none se Umugande we yabahaye icumbi gusa aho baparika. Ahubwo rero niwe rushimusi wa mbere. Uhaye icumbi umuntu azanye indege yuzuye abantu bakayiparika ku kibuga cy'indege, ukararama ntutanga amakuru, ahubwo ukavuga ngo nubaje hagati ubahuze, niwe rushimusi wa mbere. Muri Uganda nta mikino, kuko gushimuta no ku manywa baragushimuta rwose, abantu barebera, ntagire n'umuntu ukoma, ntagire n'umuntu ugutabara, barakwambura rwose ku manywa y'ihangu bakagutimburira mu ruhame abantu bareba, nta muntu ushobora gutinyuka kugira icyo abwira ibyo bisambo. Ni ikibazo gikomeye rero, ni ibintu utapfa kubona hano mu Rwanda, n'umuntu ubikoze rwose ntabwo amara kabiri inzego zibishinzwe zitaramufata. Ibyo biri mu bikorwa by'iterabwoba erega. Ibi binatuma n'abanyamahanga bazinuka igihugu. Yego. Ese buriya ari inkuru twibagiwe ra? Nibaza yuko izo zihagije. Tuzinyuzemo zose, reka tube ducumbikiye aha ngaha, n'ubundi amakuru ntajya ashira, ahoraza natwe, ariko turahabaye, tuzajya dukomeza kuyabagezaho uko azajya tugeraho. Reka tubifurize rero gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze muhahe muronye ikindi kiganiro nawe utaha. Ciao. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Edeni yawe? Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast? The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo, bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terase nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango, mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Hotel Talents Pool
ni ikigo cya mbere gihugura bifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye, yanaduhamagara kuri 0788 266 7713 cyangwa 0722 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talent Pool.